لهولێرە پایتەختا کوردستانê komcivînek ji bo rêxistinên civaka sivîl yên Sûriye derbarê rewş û pêşhateyên Efrînê hat li darxistin. Komcivîn ji aliyê navenda berçaviya azadiyên rojnimevanî ve hat birêvebirin. ایرو ev tobarana ku li ser vî bajarê dibe sivîl tê de tin kuştin bêdengiyek cîhanî heye. Xelk bêdeng e yanî li Sûriya piştî 7 salan ji şer û kuştin û penaberbûnê gereke piştî wilqas rûniştinên esîtana û Cinêfê wana ku te kes dihat kirin li ser çareseriya siyasî gereke re ji bo çareseriya siyasî bihata dîtin. Lê niha em dibînin piştî vê qasyekê carekî dîtir bajarekî deverê tê tobarankirin û şer tê de tê peydakirin û sivîl dibin qurbanî. Ev bêdengiya cîhanî ya nêvdewletî beramber vî şerî dihêlê ku ev sivîl bibin qurbanî. Efrînê hema dikaribêje sala 2012 de dorpêçkiriye heger ev herêma ha jî bi rastî ne zengîl baya belkî wê gelek mirovê ji birçîna bimrana. û tevlî wê feqîrbûnayê tevlî wê dorpêçkirina wê di ser 250,000 koçber bûne ji xelkê me Idlibê û ji Homsê û Şamê jî xwelwir girtin û li Helebê tevlî wê ji bo wê zengîlbûna xwe jî ew necatperestî bi kesîre kar nanîn yanî wek ew kirin Sûrî birayê xwe lê mixabin li layê din ê şîrîkê me yê welat dijminayî kirin yanî ew ê dorpêçkirine yanî heta vê gavê ji aliyê Rojava û aliyê Rojhilat muareza Sûriyê çekdarê wê ne ew êgê Efrînê dorpêçkirinî. Bi rastî ji wek dewletê mezin tim mewqif nedon Efrîn xelkê xwe kes ji der neketî bi rastî nizuh jê çê nebî û xelkê dûr meyî Tatliqê û هجج إدلبي هجج منطقة شهباء وحتى بابي عالم هاتن دور نشتن إل نوف عفرين رنشتن إل مخيمات رنشتنا براستي ترسي مسار مدنيين يا خلكي سيفيل تيكشتن يعني زاروك جيت تجي زاروك تجي خلك براستي جدهو بري الدنيا راش ببيدا قصف سر جندريس توبارا نسكنيا هم بالطيارة هم جبري لي دخن مالا باوي ملورن مالا براي ملورن وتفدا يعني كسو خزمية ما قشتك لورن وخالكي مانا يعني أثر كجون قندي دانكم يا هفالي ما تدون يا أحبابي ما تدون يا مريم ما تدون. نها عفرين وضعك زحمة دي نها عفرين بن قصفة دي بن توبان دي أم دغازن دنجي عفرين بجنان أم دغازن دنجي في ملتي سيفيل بمسؤولان جنان أم دغازن ضغطي سر تركي بكن كوفات شتا بساكنة كوفا قصفة توبي سرتين بساكنة كمساعدات جوي ملتي را حاليا تشابه أم دغازن مظاهرات زيادة تربوي أم دغازن دنجي في ملتي يعني بجيفا مسؤولانا. هيرو ما ريبورتا كي تشيكر سبي ام با رابورتا ما ملاجي بو في ريبورتي دعوات كر منظمات احزابا مستقلا جبو ام صوتي خا ام في اوي ريبورتي نقاش بكم بيشي دورا ام في ريبورتي راكنا اوي مراكز صناعه القرار العالميه.